Umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi Agathon Rwasa yahakanye ko ishyaka riri ku butegetsi ryaba ririmo kwerekeza ku ntsinzi. Avuga ko amajwi y'amatora y'ikubitiro yaba yavuye mu makomine ari ikinamico. Abatuye akarere gakennye ka Iwaya k'intara ya Lagos muri Nigeria bafite ibibazo bikomeye mu bijyanye n'ubukungu nubwo ingamba zafatiwe COVID-19 zorohejwe. Kiliziya yo muri Kenya yakoreye imihango ya misa ku muhanda bagiye berekeza aho abantu batuye baririmba. Ni nyuma yo gufunga za kiliziya mu ngamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya korona. Abantu ibihumbi bateshejwe ibyabo n'imigezi ibiri yarenze inkombe muri Uganda n'ibitaro bikuru mu burengerazuba bwa Kasese byatewe n'imyuzure. Mu Misiri ho imiryango iratanguranwa kugura ibisuguti n'ibindi bintu biryohera bitegura gusoza igisibo cya Ramazani mu gihe hafashwe ingamba zikaze zaguma mu rugo.